wikereme county ya Nyamira buna enchera eyameo kwenekia buna sekta Kisii yanyale kobage gosirwa litkola leo nigo omochumba be constituency ya North Mugirango Nyamoko kubaterana amone bengi ya Equity banyala koba wikirana ase chiskuru achoboroso ime bunge eyo iliyokwana na ogosira anene kwe chibese likwenekia buna birasi banyale koba bikwagachwa gati chiskuru chiri cyaba chigosirwa ngamone skuru yoboroso ya Ikonge na bayigo eskuru yoboroso ya Enkinda ase nonyana bo baba kubwatokerwa chi desk ase Nyamoka ruro koboria go cyase barayibonsi me county ya Nyamira kubekensemo siasa na kubwatirana eryo gwikirania amagendero job mangi na nyara koba gwikirana asomo igo iyo na gutwariganiria orobotiro kubatia Mheshimiwa namba moja kazi yake yatambulika popote Nyamira North. Ekero amatemu amanene yo mwakoyo aikire ange nigabara ibagenda chekorwa ogosira uchastisukuru ao watoto wote ambao wako katika hii constituency ya Nyamira North tuko basabera maya. It's not possible to end mpaka kile school, lakini koruga yote tebetino tuko basabera maya. Omubunge ono Mugirango Nyamoko ningabo tukachibesa chimilioni nemo gusira obwagachi bwebirasi bwesukuru ya Ikonge nabo igo chimilioni 4 gusira obwagachi bwesukuru y'Enkinda tuwasana ngombe gedoro 21 million ili tukamilishe ile structure toro sibirasi kombina bimo vya modern classrooms binde bitayeka birebiga egase constituency boigo kubwatirana ne benki ya Equity Bank mbarwa ogosira gochi desk cyase chisukuru ekyo abana barachigo tumeka ensemo yaye umumanager we benki ya Equity Bank Robert Abere atebamberwe tegosira chisemi wetera umuroberi wogokonya abana abangaini bakorwase chinka kitari kwenyara. We have a program, we have the Wings to Fly, then we have a LIM scholarship, and I'm very sure this school has also benefited. Again, so we hope that we'll get the best. Ensemo yaborokiwa abanene na Baibuli mbairane liyambya mono omubunge bwensemeyo na kumusaba kugenderelia emeroberi ya magenderero. Kwamba mradi ambao unazindua mwaka huu ni mradi ambao haijawahi sunduliwa hapa tangu Ikonge ilianzishwa. Kutaka tubekera kitaya kujimezobu mweno jendo muliasi ukikuniga jende kikali ku mambya kikali kisaliga kikelia omubunge ono Mugirango Nyamoko nasaba barayigota swana ni siasa as okuliko kwa bakonyi babagambi nagoteba nigo moroberi oyo bete gotinenirwa chinsemo chinde asenge nchobo tutukanu. Ile DC ambaye alikuwa hapa alifanyisha interviews ambazo hazikuwa zimekuwa approved, ndio kwa sababu hiyo ilikuwa cancel. Interviews zitafanywa ili ndo mchifu ndako achoruma hatari ndio nini. So bali bako ndabanya ukwana na Nyamoko na nataka nikalirube na singe jomo ndo choritu number 1 na tamutageti hizo ni story. Asate baneruye tegosira chisemi agosaba barayi kobeka busyo amagenderero na gotiga siasa chimbe. Kwa hivyo naombea mema vilivyo vyose viongelekana na speaker Nyamira when there was nothing. Wakati tulikuwa tuna operate from viongozi center tutabwata na necho. Wakati nilitoka hapo mimi ndio nilijenga ile boma ile mnasikia zile viti ambazo wanakalia, mimi ndio nilienda nikazitoa China. Alikuwa anaoga tongora kwa ndio maisha kwa chibeka vile kiara tora atwali kinikebe asubo siwana sana yobanyo bote the fear yobanyo bote sana. I was supposed to speak, and I'm telling you the truth. But when the Kurgina and Tokora, Tokometo, Moscow, Yagaro, MCA, or Yagaro Mogavano, Yagamo, and took water and over to say to which much. Ginko reporteri ya Ndizi TV kurwase bunge ya Mugirango, county Nyamira, Job Maangi.